Yesumeni makoba itaga sakni kuburang ko knairang thena. Maharashtra ni Deputy Chief Minister Ajit Pawar Budpal salo Baramayo plan gakani aselo. Siaha ni Directorate General of Cyber Aviation DGCA yataha. Yachuduma kadu yanggapa sakbunga mandang ni janggi gemaha. Ajit Pawar paksa uni President kamka gapa sakni aro pilot sakni basiha. Ya plan gakani zaman biapni manderang aro police rang biapuna. Yangi mandang ni janggi ko rakhina jothon ka ha. Prime Minister Narendra Modi ex Twitter lo ya dukni geman. Tanapataha Unisia kita Sri Ajit Pawal Jiara mandangni delgepa aro Maharashtra na kaket kam kagapa saksa ngacem Unisia na plakan dukni ar jagokani ngaha Pawalara Baramati sungjerma Parisat election na jenma thomani rang na yang yacem mengemen kuburang Meghalaya Social Organization ni dengtang dorang turang ISISK Bobeldol ene dantang akangi lekha thape donanggapani bidingo Prime Minister Union Home Minister aro Chief Minister na Central level ni kita sandiani ko dakchina kita mumataha yani bidingo jolo central ni kita control terror aro intelligence agency rangko aro nami take ningtue sawa banuni aro mayam sunganyo kama kinataha uko amsandina nanga ne COMSO agaraha intelligence rangko aro cakapa dorangko taugta kensakna nanggaba biaprango donakchina aro iya anti terror kamrango aro national security niamrangko PNO jaktongo pamandrangko remna nangan paksana yan dake unggija dake golmal gondokorangko ungatna bara chakna menggijagapa kamrangko kagapa mandangni kosako niamo pangchake mamang mekhang nitia gereja kudera ranga neda biangaha ya dorang sima arirango nirok sandiani kamrangko ba nipelthainiko dakchina sima ari jorango songdongengapa chunbegapa Japtangna najokaniko onchina dabiang jolaha COMSO ni aganani geta ya obostan International Bobeldol ni ene ongchumotgapama ba lokalni mandrangsa thole thari dape khenatna kamkha sama yandakoba yandangsan adoko sungdongengapa mandrangna kame khenatani onga ratsa jatgapani thomthome donganiko nosto kagapa ba onga chonbegapa jatangni belko onchepani ba onga aro indiani jakedele asongko ni roksandingani koba onchepe aga ne COMSO aganha wandake agasa kemukchin masina mangapa bobeldol ISIS kini bimungkor ai yandake kame khenatingani ko chone rana gita manjawa yakobol thari dape ba khenatna takapa ongen samoba yan bobeldolni bimungor ai kagapa ongani geman adoko songdokoba mandang gisikrango khenatnaniko gisikni gita susujengjeng onganiko aro thomthom donganiko yan sima arirango name donganiko nosto kagapa aro Indian Security Agency rangni thari samsue donganiko ba nina gita chacha gita ba onga ene COMSO aganaha mengeben koborang Kolkatani Anandapul Jolo Najira Pato Donggapa Wo Momo We House aro unbaksa nangdamgapa gpen noktango Januari kugruk tarik phungni githam baji mangoni onggapa wal khamani aselo sakchi dok mangisirang ho manaha ya walara phungni githam baji mangoni khamna abachingaha warehouse tamsa o donggapa bibarangko dry floor tharigapa aro gapnara wo momo company ni chani rangani rangko tharigapa biap godown ngacham taunaba sakchi githam anggata mandrangko mangijagapa dongkringa nepragataha sakuguksa labor ba khamkha gaparangna Narendapur police station gama aniko yatmanaha ya warehouse to nangagata fire safety khamkha enga ne department ni official rang prakataha yanaskang skangpa salo mangisi sakathamko manaha ndiba January kurguksni tariko na mangisi sakchetko mandapaha ya mangisi ranga namen walchi khamatako manaha wangbata gamaingpa mandangara pulba midini pul zoni muena assembly constituency ni wacham wo momo company ni kita janggaba sakprakni noktangna tanghalak chikeng aro malni salary aro bisarangna skya porani daksakani rangko una prakataha West Bengal Sukari ba janggaba sakprakni noktangna tanghalak chikeng ex gratia compensation ko ona prakataha ya obostani geman warehouse ni nokpa saksa gangadal dasko police rang maha aro iko February 3 tarikona police studio donataha kobrang bonaha sakantikon tela